ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka mau kasiang Marvels bakaseng samla mau long nong pedeng. Kelong gi artli kikin hu ni lek kai playora ya kanam ladu hakamat chaprang khasi league basketball tournament ara char pusau bla penlong deka khasi students union kum shibinta ka jingrakhi ya ka singi krisiuri ne ka khasi national awakening movement ka bla long haka south ya yong ara char pusau hamadan ni lek kai basketball hamau lai nong pedeng. Kamau kasiang Marvels kelayo ra ya kanam ladu hadi maklalap penlim no ya ka dubaksi dan dripu ar la arp kendai basket kat bakaseng samla maulai nong pedeng kelalap penlim no ya ka KSU mau prem circle da sap huwe la sap hu basket. Ya kanam player of the match na kalyang johi kinthe la yo ra da ka samla Nazri nong neng na kamau kasiang Marvels kat bai kanam player of the match ha kalyang jongi shinrang la yo ra da usamla Steven Lamre na kaseng samla maulai nong pedeng. Yakni kelimpung elek kai la play perda du General Secretary ke KSU Sengkemi usamna Donald V Thaba ubla longru kumukongsan ringkat ke jing sakhilang jiginong lambe ke dikhojong ke KSU. Masukwa pangai ke jingero ya ke KSU mulai circle basa sisien kelala ban beteng liang ban pentulun ya ke Shalentem haka ba kelala ban pelong ya ke ni ke 4th edition jongka basketball tournament ke tournament ke ngelek kai tang parakasi om ngelek kai bat kiwei bat ki jet riu hawat ya si ki bun ki beri ki bakan tho ya ka ki siu ki ong ba balei pi shelek kai tang paramo pi penlek kai batang kasi balei pi khang lat ya ki wei balei pi chu sakut pi chu set bat ilagi inside the box around within the four walls Andre kamli ke jing khanglat Andre ke jing thunu ke jungi hi bangi penyat ye kini ke tournaments kamun bagi kwa ban ai platforms lani ngin ai rensan ya ki parodo parasnan ke jungi ki batrang ban beni ye kasap ha ke jing le kai ke jongki kembangan suai nupsa hangi pi baro subu mentala da kadon ka college wi ke po St. Anthony's College kamun ki players ki balik ki bashim mentah basketball ke football ki debi ki kena St. Anthony's ki namsha ai kena St. Edmunds kena Shillong College ki ta ter tiga jingmut ko jongi ru ka long bal ni pelong ya kan ka khasi basketball tournament in sha tang para kasi bat kata ka objective ni ka vision ka jong ka KSU ka long ba ini ki long kita ki rensan ni ki madan ki ban ai experience ki kena ki jongi ai ki kun sha para mangi ai ki nyo alat begini kun sha para maki ban long kum shibanta bagi pen kre ila dia ban kio pat akhir insan ban kun pat bagi gejek pen riu belaka deh ke state level dan ke national level but international level ban kio bagi dia insan kini ke levels ki beper tadi ke jingang nut jong ke KSU namar ilai ba ka jingile kai bai dei bagi discipline ki beper ni tang basketball hangi ko jela Meghalaya jingi ke yar sepapalap dan ini pet ka experience making happen tebet susu ini di ha ki jingile kai beper but ke KSU om ba pele tang ke basketball ini pele kai ru ya badminton ni pele kai ru ya ka cricket ni pele kai ki chess ni pele kai ki bun ki jingile kai ki ba ni abet tang ki para kasi berkani kala ni la banong ba di kata ka awakening movement kembali pelong matahasi ke khasi national awakening di ketika awakening movement yang ini bagi hapan simpia di samlariman ilakren sapang drugs nomor ini bagi pun samlagi jungi andaladat ikam kijam kim dan su ke banle bat kila sungop ha kijing penthami kun kijing di pembuat di bahar kom andre la di dan di cakai lekai di babiang ini kalau ke message ke sorka la di dan kita ki infrastructure dan facilities ko biang dan mata ginong elekai lesi ki kena jungi ki simkia hado kata-kata bengila ban kiu ha kirinsan ki beper dan ini kiran sepangani ke national awakening day kadi ke jinja ka baja hausam khat prospa ar pandai ha ba mangi ngin pala bedur wadi ki great grandfathers ki jungi rum patha kadi ke jingi kun apa dengan Tirat Singh bat ka ribilat dan ini kata ka East India Company but kini kaya beteng ban penkenma ngi ba ngi di gejek ndri ko bayele rede ha kanu ko benta ha kanu ko madang ngi ya kun
benar baya kini ga fourth edition jangan match perang kasih basketball tournament Araja Pusau dah play baik bah Bliswood. Hmm?